kagayam, kumusta kayo manan? Naragsak nga oras, kanal daw yung amin nga labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daway, maisagot kada kayo ti part 35 compilation. Dito yung drama tayo, Manang Biyana! Kapadasan nga rod ni Kabs at Janet sa napod no anagan, tintay patangatangay drama ita. Kasto iti kunana. Dear Manang Biyanang, adda ka anak ti kabsat ko iti kinabalasang. Ket no mabalin no anya ti kinaugalyan mi idi ubing kami, iso ti may pakat ken kuana. Gapu iti panagsikog ti kabsat ko abalasang, kas taunay apan ng dilaw ko ken kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, adda kayo matnida? Wan manang Janet, taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Ayun nangruna no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di amat ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Adan sama ngamin sa balya pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon day ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ka anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairwam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kiniantim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mo dyan ang iputot ka. Katsikamot ni da, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang boy jay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, ala, mapan ka nanak ko. Tama nga no awan maluga ng abas. Sige nga Rod, mapan ako nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka siyang nakon. Aklunam ko man ti idat-daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak ruman. Maminanumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Tapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang paayan kan ruman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang matan Janet. Ang oreno kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak na entertainer no kasta sarongkaran ka. Pangasing Janet. Papa naman Roman. Inak manan sarongkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsay ka matin nagtumot la tirik na kanya nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. Una saan, sumsubukan na klaan. Takas na ngamin kat nang itidaduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbali na nobyo. Ang mga nutay bak na ang ti kaya na. Basta rin maklapta nanang. Sa bali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na kinkwana. Isolaang tinakarik na akiti kastawi. Ay ayatek lata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet ka anakan? Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna, nagdagulit.
Binastad ko lang arodam nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay awan plana amaki asawa. Di ka madanagan ngagbaak. Ay sus, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkaduan mo sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. Adang namin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, ngawan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay, ikatamday tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, apay ngay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo may day? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril rilo may. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man roman iti nagarbo pa nagbiag day nga apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay naanak ko, sabali ide, sabali mo't ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Dayta nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mo't itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit ti tanga ubing. Urnungan nyo kay di ti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan da ka nagbakasyon. Kat, anya dagita sangsang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ah? Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay taington maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mo't Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat no mabalin, jak kayat mapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di mapadasan na atap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat makita na nam ay ti panagbiag na Di kayat ko ka mapadasan na matinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga. Wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan dagito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta. Saan may abaybay ang tanak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siyam na kita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos din na kirelasyonak.
tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie, lola. Tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amonwan. Di na pa'y kayat nga agsapatusak. Kan agtsinellasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper. Kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas. Di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget mo't nutub nga rak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abay-bay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro. Tabumakuten abalasang ni anting. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na kamala kayat. Kaya tinak to. Anyat mo yun. Ang mga no dahil ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo kanayat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Aggas-gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Bay-bay andak ka dilang nana. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yo'y ka niti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, anang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo ti tricycle a pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan mi. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan mi ti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparigat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay ubing kami. Di yung spoildan man ditang ubing. Tapno saan nga Grom? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit ha si Digmat. Exercise mo matlang dayta. Si kalat na batin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, narabaw la siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapod noak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat ko nga arman, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek nagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ta nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. basin lang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakit anak. Lablab anak. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mon nga raarman day Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga gawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo dyan ang unna titibuk ko. Namok kumakas dyan ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuk. Sabi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkila na tricycle. Barang ang damayat na mangitulod kanya. Ni,
Apay ngayon sardan mo ti tricycle, Manong. Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di ka may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, Manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo't na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pati pag naak. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibaton mo! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Danang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak na bigbig ta nagsipngat. Awanan ba no sino man dayjay? Idarom ko! Kahit ka sa nung arod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Abi na pasamag ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamakan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimat abalasang. Ala, kaasi ka mat manang. Hanggang saan? Jack, itulok ng agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Ada nga min suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso ajak agtagtagari. Palabsak ko man dayjay nga naramid na kanyak. Ngam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wan, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya kung timay. Kwa, nakasapulak nga miran iti trabaho. Kat man makadi ofak. Umayak mga rod ita ijabalayo nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't ko pa'y nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asikati akin aramid iti daytoy. Ha? Aramit nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikati ng ramas kanyak idi anya. Ha? Ni, anya ka din dahil ngay bagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka roman. No ti ammom kat agdarumak, gapoy ti dayja na pasama kanyak. Saan? No aklo ng tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napig sa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klonen roman. Ngam ikarigatak timang pakawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet.
awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramid tikas jay ngay. Ore kas kasano, dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam la una iti saan mo panangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan met ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso metlatag pampantasya kanyak. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Jakmat kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Jayile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay akas ti tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Awan, iso day ta dyan naudya nagluganak idi nagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Aling, mabalit ti makisaritakan ka? Apay manong, anya ti bagam? Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan na sawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kahit kung ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Ngarag agyaman agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak ko mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klaki. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsunada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramid ko. Tsak ninamnama nga bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ania? Kasla nagtupak ti nga bantay kanyak iti daydi agundaway, tadyak pulos ni namnama akas jay tim amwak. Kunak nga ikidumak kumalatan tagpay kasar iti ama ti anak ko nga uray saan ko nga ayayatan, tapno sa anak la maibabain, nga manyan tadamet kayam pamilyanan. Kaya't gapoy ti dayjan na pasama kanyak, ado ti naamiris ko, abidut ko. Ti panang lalais ko iti kabsat ko, gapoy ti panaganak na abalasang. Isa narigat gayam at talaga ti manglais, tadite amo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Kat ita si syaklatan namang bibiyag iti anak ko, kat impatag ko nga oray kasjay tinapasamak. Alakastan, tigayem mo, Janet. Alagagayem di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di ti drama tayo.
Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa napudno anagan. Dir man ang biyanang, at nabaak nga ulitig ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko titumulad kan kwa nang agbaak abaro. Tangamin mabuti nga kiti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. O Jose, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na nanang. Apay kas karina ayat ti agaram. Ay naman o tawan maun, dandan 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang kaldelpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag ni Uncle kaw. At nagragsak matlat nga uri awan asawa na. Wen ngem sayang ti kinataer mo, no di mo iwaras ti pulem, anak ko. Kan kayat kumutan ti maadan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma, taadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyok na ita. Pat-patsym ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak ka anakan. Awan problema. Nakita anak, strike inihuirak ta awan sausawer. Awan manglapad kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Uwan nga rod naragsak kayo mat na nabaakan angkel. Kan may sa, pakaibalunan na yati agbaak kat saan mat. Daita nga rod ka, awan madagas na no agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal, pilitin nak ni nanang nga agaram. Sa mga sawa ak kanon. Hanggang, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad angkal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga asawa saan, tadurdurog ang mangamin ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga asawa kat awan mo't nobya na. Awan interes na nga agaram. Wen tadurdurog ang mangamin ngagbaak. Imbis ang madanak kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid, ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang. Isong agbirbiro ka no iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner ija abroad? Pilipino sigurot kayat na Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga adi na kayat. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyang. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitagbalin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo ka. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo ka. Nay, nagawid ka mo't gayam amaur ka anakan. Uwan angkel, tabi na unak tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Iso nga umayak agsapol man dito yung lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata. Mapalain. Napigsaak pa'y mat nga agtrabaho. Kaya't yu ayaw, angkel. Ba kayo karpintero kayo mat. Kaya't ko atanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tayo madumot ti karpintero dito yung lugar tayo. Kinatap no mapadasak mamay ti umadayaw. Sige nga rod, angkel. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wenno dua. Padasam nga ibaga ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayay. Wala niya. Hey, mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang ano malipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpet kayo iti papanan niyo Di kag barbartek ijay.
Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo ijay pagtrabahuan nyaw. Adda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Nakalaya abalay ijay aramiden nyaw. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amo nanang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amangan mo aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man ang kita ipabalon nyo kanyak nanang? Apay, ay apilitin dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, Uncle. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak day jay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, Uncle. Ngamno agkarabiyahe kayon ton. Kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon tagid da. Makabanog mo't gayam ti agbiyahe. Anyat makunayo dito'y pagabangan nyo, insan. Mayat magatinsan, iso na lang ta medyo basay. Anusan yun, insan? Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito'y. Nung nalawa ti kayat yo, ay dakdakil mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito'y latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito'y. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbag lakit din ata, kompleto dahil ti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, ti balay ti nobya minsan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi ngagtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Aginana kayo ita. Hello! Na kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan niyo ngay. Siyak ni Delphine. Siyak mo't ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Amor. Kabagyan na kayo ka no. Ay wen, siyak gayam ni Encarnacion. Diyak kaya tinaariwawa borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadang pailaang, anak ko. Nay, anak mo di napintas abalasang, madam? Wen, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Adak dito'y, nanang. Nay, sino mo't na dya? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo itinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, pulimi nga minti ati doog tibiyag na. Iso nasuro ka na nainti titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y laang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion, ayaba man ni konsolasyon. Sige, panawan kayon. Tainak man kita ang tipok-pok ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Wait nga raw. Kasi na nga talarta nga oray agong ungay, nakaisim nga talarta kaanakan. Diyak amo, uncle. Ang agkakaingas da ataluan niya. Wait nga raw. Pati na ganda agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pala nga, tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita ay anak ko. Kaano amalpasyo ti trabaho yo dita syudad ngay? Dakil kaya aramidan mi abalay tinobya ni insan amor na nang.
ang mga no mabayagan kami dito eh. Kung numalpas mi ti balay da, adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una lang. Isa pasensyaan, di kayo pala mapawitan iti kwartayo. Tanay, agbayad kami pa iti abang may. Ala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawid. At damat ka di, hanggang masadot kami nga agawid kanyang kal. Agina na kami lang na. Nalangarod. Agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman natlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo nangkal. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Ay, sika ti kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito yung syudad no adabukod mo abalay. Muna angkal. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte daw iti adabalay na dito yan niya angkal. Bagi talatan ati o mapapal. Tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kanakan. Ha? Anya ko ma, angkal? Armem jelan lady ta. Anya? No armem na jay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kanakan. Manyak. Di mo't nagtulag tayo, nga agbaak tayo. Ay, lipate mo na itatulagan ta, kanakan. Armem kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Baliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, angkal. Da kayo ajay ina, tasyak mo jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. At danton balay ta dito yung syudad, kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y At dadagos income ta, Jose. Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Apay nga ikan nakiti sabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Ha? Si Kamat, naangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin kan ka. Anya? Sapay kumaata at danam na makin ka, Encarnacion. Oh, sige. Tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na. Tanarigat ti agdardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka anailawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tigiting itirik na. Iti kasta kinataar mo, awan pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, no say. Adan sama asawa mo. Adon sapay ti putot mo. Asus, patyan na kumakonsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na ikanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatin ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't agbagay ta. Iso nga aklonan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kan ni mamang kono kaya't na makiinayatak kan ka. Apay adamagan pa lang kat adamot kan bukod mo apanunot. Basta damagak pa'y kang kuana, Jose. Kano kaya't na, di sige, aklunan kanton.
Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delpin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, kada kayo day ta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya day ta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan tun kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno, addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delpin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na ko ni Konsolasyon. Talaga? Ay, uray sa Jose. Inaklon na matay na inkarnasyon. Ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No, ada ko mapay abiyag ni Lolom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakan. Saan tantaon nga agabang? Wan nga rod, Uncle. Naghasat ta saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang di datan to nga ta pagabangan na, Uncle. Apay ko mapagabangan data. Karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan ta iti sanikwada no bilang laang. Wanang awan met kwartata apang niya kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tayo bagak tunay ta kanda inkarnasyon. Insan, di kayo mo't imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Simadot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani, Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apananyo ako na yaw, inkarnasyon. Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wana, ta sumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minakiayan na yat kayo pailan. Pati anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay, di kayon suman na unanak. No kayat yu ti sumurot, agimpaki kayo matan. Ta ikuyog da kayo. Saanan? Agbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wana nang. Kadwak na rudan ang nagawin. Ni Konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kasta mo't balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Taynak mangisagan ay ti merienda. Ay na, kinala at nakanak ko. Ada magayam nobya mon. Nagsaya atin. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. Ada di may saabag ko. Nabati di may saabag. Anya nga agas aya, Konsolasyon. Amangan no aday duldulin ni nanang ka. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa, jay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko akisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delpin. Mabitlaan.
Ninanang ko ti umawawag. Hello, Nanang! Hello, Encarnacion! Agawid kayo! Tanay, adaman dagi jay taga-bangkaw. Alaan da ka no ti balayan. Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayon. Katanya nga rod. Talaga kastaa. Gatsak ngay, papanak ngayon anak ko. Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. O sige. Agimpaki kayo. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da, Encarnacion. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Ha? Nagporsyento ni tidakal jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, Apolos. Iso baybay ako na. Ha? Ay, Lukas ta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delphin. Sana bale, tagasawatan ton. Ha? Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Ang naadmat na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko. Taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pag naadan. Angkal, Nana Encarnacion, ni konsolasyon, in kay kitaan. Apay di anak ko? Agkis-kisiw na na. Jak amo ti aramidag. Anya! Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanong amin ti agas na ijibalayaw na na. Ala. Hintay kitaan nga ruti anak ko. Ay na! Aggigidanan ti problema. Sina ako na Encarnacion ka anakan. Ha? Apay nga yan, Kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina ka ni konsolasyon. Awan matan tay balay na iti syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met amo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan ang kan. Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose. Di mo sinsinaan ni konsolasyon. Oray ta napintas. Ija ito balayaw ti pag naadanda at alaw. Tanay, sina ako ni Encarnacion. Uy, sana angkal? Ija balayaw ti pag naadanda at alaw. Ta sina ako ni konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Dalawlawa mo't la di balayaw apag naadanda. Itayak pa ya dum-dum nga giti saritaan niyo. Husay, Delphin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa apong... Kaya't yaw ti magamudan. Ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamig. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasano nga'y? Agkasarta ka din? Kwa? Saan pa'y? Kan... Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay kung mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no naduma. At datsimpo ana ungetak. Kan siloso ak. Agtabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi kalahang ti love ko. Awan na pintas sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayak kan ka, Jose. Ay, anyamot ti kas ti alutan. Nagapgad.
Agsinatan Encarnacion. Anya ana apgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo man. Agsinatan. Duraban ako nam, taduraban kandilpin. Ah, Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngeb di nak mapapanaw dito ay. Awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idi, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti dua bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina ngay bagbagam. Suruton kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod na aramidan mi kani ulitag kuno di tinangawat iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigiya ka nagtrabaho tapno dapang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayem mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kapadasan ni Kabsat Ryan sa napudnoanagan ti may patanga-tanga drama ita. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki na sa mititabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man na mongam nalaka akamain lab, itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapno nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalos ata nakababain. Punasam anay bag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay abram ijayan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangput na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagtalusak nga ruday. No anya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, ada nagsardeng at tricycle iti batong bakad. Ah, Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. na Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok ni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng, balasang ka. Oreda ka may. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Natangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko na. Kahit kasanon, agluto dito'y kayo amang rabi anak ka. Wala lang. Kanwan gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau apangasawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang iyaw. Ala, Edwina, samangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngem datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. At
Ito, iti narabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Midwina. Ay, haanan siya kun. Gawad at samo, amin ngayon na po yan nardaw. Ay, shh! Tangiwas mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabay. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumat la telinuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mumut amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Idin ka ba'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o dita. Nagbasit jay na batay. Kunak na ipasidak ka nagiti aso kung pusa na jay. Basta gawamaon. Darasang. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi adote kinan ko Ryan. Pasensyaan o adote kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay tuytian ko. Di mo ikaniti sa bali akay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang nasakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas Nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Naglo magtumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Tiabe ni Ryan. O kitam lang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Uwan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibos ti kwarta. Kit bay-bay am ka day, ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspon mo tayo trabahon mi kumaakabite iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kahit, anya nga dagita luto manak ka. Sa bali tinaluto abangaws. Sa bali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. San amap na kiti may sala apotahi na nang. Ay, anyan. Nagastos na unay mo jay nobyam anak ka. Deng gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahay tisidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 klase ti masida ti order na. Anya! Ayun ay mo tayo.
Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo ko ma, tadakkelket nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Uwain, mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta ah. Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kanina nang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na dyan nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunutunan day ta, mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Jayla ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutoyo nga masida nanang niya. Ilutoyo amin dagita ah. Hanyo manan nga tip-tipid ang tagluto. Uray ta kwarta may matkanirayan tinaigatang ita. Ah, ay nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutlutoyo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo iti bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo ah. Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti ilutoyo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Uwan nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdan na kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Nakaasim at nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin ngagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Sumapul ka itinakotong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tang ibagbagayo ah? Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mo pag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam, ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao tilamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ak, ag-overtime ak, kan ag-sideline ak. Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linutoyo jay masida. Nalutoyo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linutok. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amamin. Surwom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaano aglap-lapusanan tayaw tauray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan a. Basta maibagak ti rumbang a maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaut. Saan alamot ti kukuam. Ay, Hala, mga nay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka ah. agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige ha. Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat.
Oh, adto iti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May sala nga putahe to si Dayo. Ah? Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga min itarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na naggapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaraman data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sitang na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Oh, ato'y pwede na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kag babay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanatasya ngayon na pananan. Aday di salas na. Agboy-boya man na ni TV. Masit, tikan ka na. Isa nagbita mang manganday jay. Ay, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit ding ang basit. May sa nga po tahitiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asinaan malasang ko. Urayaan niya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak dato busit ko. Ay, kastaya. Mala umay ka lang mga niti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mga iti balayo, tata. Raya, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutuan nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mo laang ter aramidek ka. Sana siyak ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na si daan. Basta isaw ti aglotaw iti si daan na. Isaw rom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidas-dasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Santay nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak ng si Marutak Mike. Apay ni bakat mo ngay. Napan di Manila. Napan da sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo inta mga na di ilay. Naimbagay dyan taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na meduina. Ada ka mat dito'y ilay. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan Nay talagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali ko mamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda papananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit?
Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam. Ay, awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka karon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe ito balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan ka iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bambuan nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balay yun ni Jigo nga asawa. Ay, jakbot na si putan, balasang ko. Apay sana nagpakadaya. Saan nga raw? Tunggal panangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsug ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, no alim makay. Iso, mati ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko man away sa nak, samad. Uwan nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway, so uray na minsan lakuma. Nala, urayam lata nga roda na subangpo di asawam, Belinda. O niya, napsog kamot langit, Wina? Ay, perme. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. At busog ka, taado aportahe na ita in-order ta. Uwan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y nagaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lama kaungunget ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Re, Kat, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas tatilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan jay, Jibain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwarang matag rin nisot kami! Ha? Apay na na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga rin nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastiyo kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Magsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang ang makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na Oo. Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Wala.
Ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalanan. Apay ngay. Anak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Ladingitak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan. Ngam narigat ngay sublit sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Isa pumanaw kan. Pinapanaw ko nga ro tinobyak nga uray nakasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngam no pay kasta ing karigatak tinang lipat. Naglabas ti aldaw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panangisinak ken kwa na. Tanodyak sininaan nalabit nagtultuloy ti pananglokloko na kanyak. Katita baruak pailaan, kadyak amo no kaanon to matasumangbay ti babae apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Intay nga rod basahan, ti kapadasan ni Kabsat Dina sa napudno anagan. Dear man ang biyanang, adda na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalatamat lalaki nga aram kanyak, banag apakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak, isa naibusan na. Ay, sayang nga rod Ay, dwa kaya man number to ipalod ko na na. Nananay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Dahil takat kimadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado, ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad sana dahil ta makibibiyang tiraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi baro. Talaga akit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalalayag mon ti numero aludak barok taludakon. Di kan agungay. Anya, no kasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybayak ta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kat saan kayo matakas dya iti dilakay mo? Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak Maray. Oh, at tuy mo tibayad ka. Apay anak ko, anyaman tinakabadri pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Katagpay sumatamin ng bagbagakin ko na. Pasigda amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may saninanama sa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang na jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti may sangay palod mo. Apay, masapala damagan na na ita. Talaga akit di aman nakibiyang Okay, papanam nga rod man ay anak ko. Anya day ta naka-eko bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litson manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakano na iti litson baboy. Sa litson manok mo't ita Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di oray bastudan nak. Ay ayatit tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka.
Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kuna na lang tikas jay. Isong armak lata. Taamok amatin. Nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya mananda tayo sangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di mo't pa naman ako makan iti litsong baboy. Iso litsong manok ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan. Naawat mo ka di inload ko kin kay di na minsan nakalaman. Ay, un. Diya ko nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply kanyak. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Eh, kastaya. Agad, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, di na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy kasta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso sorry nga mawa na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak dayta kan ka. Sardangan nak kuman nga rarman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarap ka pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak ngamin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamu ka, Andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursuro na kiti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae ti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka din na. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daem. Anya? Madurmanak nga rod. Naghato balasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin ko na. Saan matkid di, Sara? Ay, padasan natin mang pwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan, data. Isuki may parbang parakin ka din Makapadurman mo dahi nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, tirumba nga parakin ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kitday ni ti lalaki itap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi, oreawan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, tiagaram ken kuana, anak kaw. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tata Anton, sublatan kayo ng mga witita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko iti balayaw. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket, agyaman na ka. Ato ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga ron day dyan. Diyak pabayaran.
Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langan. Mabitlaay. Ay, wat. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may iji store tinanong may. Ta nagamuran mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo tigalon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Saktaon baraw. Sakon. Yagyukit din tigalon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta sakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kamikit diti. Pasensyaan na ah. Tatunggal umay balay kat tila maararamid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidi na ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na tumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bye-bye amlaeng maray. Bayat ka di tapno matinag kumatirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa eh. Wen ngem ay na. Saan ang maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Ada mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo datayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Hey, una, ngem nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya ni di na nga anak mo, paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamirlan pudpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang itikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andy nga arman tapno agbawing kan kwa na. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat dyan, akayatun ni di na ti anak ka. Imposible day ta, paray. Awan ti imposible. No talaga nga isuna tinaikare para ititunggal may sa maray. Sara, makadlawakan ka na. Tunggal ang kita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timmamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburing at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya. Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatang. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangag kan ka. Itad ko mat amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan tibiyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Sika lang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa eh. Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsina anak ngaminan ngam diyak imanugot tatang. Nay,
Napintasan na magdayta, anak ka. Ay, atag ni Sara, tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang, naita, anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya, nukasta. Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinan, tantan sa bali na. Nalalala, sumrakapay. Sa mga nonya ti panunutan nagititatawa makakita kin ka di kayan tiri daw. Hagyaman ako Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan, arumwarak gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samot tan. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inak gumatang itiinuman ta. Ang damat arag di tibalay. No, kayat mo Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka narumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jak agawid no adda dita dayta adina Manong. Dagunit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kaya. Ngam ipilit na lang ta ni bagina kanya. Kasano nga runan? Di na kaya't ti agawid. Nabartekan. Si kanti makamukan ko na Manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadata na kainom ni Rabi. Kahit nailawan ta. Anya, awanan kay tibayin. Apay ang ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Right. Tapay, anyat mapaspasabak kanina. Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan loob yung anak ka. Awan ngam. Ginundawayan, dak. Ha? Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Uno saan, intagdarom adago sa'y. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday, unaw. Diyak ka mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akaon. Diyak ko na mo dinararamid ko. Anya? Apay nga na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak, tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak amang kasarkan ka din na. Amok ngawan rignam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak pisikog mo. Tumukno sa dilangit tigurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad danton anak ta. Sapay ko ma.
Tama ayat naktumot lang, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kao. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo lati pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwain di anak kao. Saanin atumbawi? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga rodan. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Uwan nga raw. Ala, andi nga ayam latan ni Anday maray. Ibagam, amakasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na, inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikug akon. Agpadata na masikug. Wan nga rod. Kayat ka kumaasidiran, Sara. Kayat ka pabasulan gapiti kastyo nagtungpalak ngam. Saanan? Tadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit na singpat ni Manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti maddaan iti bukod ko a pamilya. Uwan rumbang laing Dina. Kaya't idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awang pailaang ni Ernesto tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga ro tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no na-ispal tibiyag ni Manong? Anya, Anak ka, di ka unay agladladingit o ay. Malampas ang tumot lang na ita. apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumod ti pan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw. Awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit, at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo, nga gina. Papadam Anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na lang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawaya man ni Dina na lang. Isa mabalin manan nga armain. Balo mo tan. Anya? Diyak kayat nga gastos kagapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsak tir aramidak, Dina. Tababa na itang aramidak. May pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon tinaglabasak, Andy, ngam kayat nakpaila ang arman. Wana. Awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga uri andan anak ko. Kan balo Wana. Saan matalapad da kita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. Ay, I love you, kunak. Kaasyan na kumamot ka na. Naunday panawin ti panag-aaram ko kan ka. Si kalang ti babayan na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Si kalata ti kayat ko. ay. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andy. Uwan, Dina. Promise. Oh, agkasarta ko man, Dina. Diyak ko
nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andy, ta nakita no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod, kat bayat ti panagdan nami, ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumo ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andy, ada idi ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kami, jak matanarik na day nga ugali na banag apag yamyaman aklaunay. Naglabas nga rod titawan, nadaan kami matan iti dua nga anak kankwana. Kaya't naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayin mo, di na. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.